I posebno ljudi, dobrodošli na klip na kanalu i ljudi, u današnjoj epizodi ćemo narediti klip o Susanu, tako da, hajde da krenemo. Susano je jedna od tehnika Mangekyu Sharingana. Ovo je najmoćnija tehnika Mangekyua i da bi se ona kontrolisala potrebna su oba oka. Susano je sačinjen od jedne ili dvije okularne moći Mangekyu Sharingana koje su uspostavljene u očima korisnika. Do sada su poznati 6 ninji koje su sposobne da koriste ovu tehniku, a to su Sasuke Uchiha, Itachi Uchiha, Madara Uchiha, Kakashi Hatake, Indira Otsutsuki i Shizui Uchiha. Riječ je o vrlo neobičnom jutsu koji mogu da koriste samo oni koji imaju ogromne količine čakre. Korisnik stvara moćni entitet koji predstavlja njegovu duhovnu suštinu i koji je vrlo moćan u borbi. Po Sasuke Susano mogu da koriste samo osobe koje imaju Mangekyu Sharingan u oba oka. Sem toga, ninja mora da zna da koristi specijalne moći u oba oka. Obito je na primjer imao Mangekyu, ali nije imao u oba oka jer je jedno dao Kakashiju, a kasnije ugradio Rinnegan. Za Susano su potrebne nenormalne količine čakre koje kasnije postaje vidljiva. Korisnik može slobodno da se kreće unutar Susana, kao i da po svojoj želji iskoristi samo jedan deo Susano entiteta ili ceo Susano entitet. Neki korisnici su prikazali sposobnost da održavaju Sasuno bez aktivnog Mangekyu Sharingana, na primjer Madara. Kao i kod ostalih tehnika Mangekyu Sharingana i kod Susana su oči prenapregnute. Sasuke je ovo opisao kao bol u svakoj ćeliji tijela u trenutku kada je Susano aktivan. To je viđeno u njegovoj borbi protiv Eija kada je Sasuke potpuno pucao od bola. Itachi je imao dovoljno čakre da stvori Susano, ali kada bi pokušao da ga održava, čakra bi mu se sve više cedila dok ne nestane u potpunosti. Na ovaj način je Itachi umro. Itachieva verzija Susano. Itachi je Susano jedan od najjačih u klanu. Probudio ga je otključavanjem Tsukuyomi u levom, a Amaterasu u desnom oku. On ga je doveo do oklopnog oblika koji je bio mnogo moćan. Može da koristi mač Totsuka i Yata ogledalo, koje ga čine skoro nepobedivim. Također je mogao da stvori i velike spirale Yasaka Magatame. Sasuke-tova verzija Susano. Sasuke-tov prvobitan Susano je slabiji od Itachievog kao što je njegov Mangekyu Sharingan bio slabiji od Itachievog. Da bi ga probudio, Sasuke je otključao Amaterasu u levom, a Kaguchi u desnom oku. On je mogao da koristi razne Amaterasu strele ili mačeve. Nakon što je dobio veći Mangekyu Sharingan, njegov oklopljen Sasuno je postao malo jači od Itachievog. Mogao je da koristi Kaguchi strele i veliki mač od crnih plamenova. Sasuke je kasnije razvio i perfektan Sasuno, koji je bio jak kao Madarin, samo što je imao i krila. Shisuieva verzija Susana. Shisui je posjedovao Susano slične snage kao Itachijev. Probudio ga je nakon što je uspostavio Kotoma Tsukami u oba oka. Razvio ga je do oklopnog oblika i bio je veoma moćan. Mogao je da koristi Sasuno koplje kao i da ispaljuje Tsukumo igle iz grudi. Kakashijeva verzija Susana. Kada je dobio oba Mangekyu Sharingana od Obita, Kakashi je mogao da koristi perfektan Susano. Da bi ga probudio, Kakashi je otključao bliski Kamui u levom, a daleki Kamui u desnom oku. Njegov Susano je bio mnogo moćan. Mogao je da koristi mačeve slične Madarinim ili Kamui šurikene, neopisive snage, koje sve što dotaknu automatski prebacuju u Kamui dimenziju. Kakashijev Susano je svetlo plave boje. Indrina verzija Susana. Indra Otsutsuki je perfektan Susano, mada se o njemu ne zna skoro ništa. Nisu poznate dve moći kojima se probudio Susano. Pretpostavlja se da je bio najjači Susano ikada. Indrin Susano i ljubičaste boje. Madarina verzija Susana. Madara je posjedovao Susano nezapamćene snage. Nisu poznate dve moći kojima se probudio Susano. Razvio ga je do perfektnog oblika, a njegov Susano je bio jači s obzirom da je imao večni Mangekyu Sharingan. Također je mogao da kombinuje Sasuno sa Rinneganom. Tokom borbe sa Hashiramom, Madara je Kurami dodao poseban oklop od Sasuna, Susano oružje. Svaki Susano ima svoj poseban oblik koji ga odvaja od drugih. Svaki od njih koristi različito oružje ili verzije oružja. Najčešće su u pitanju mačevi, strele i šurikeni.